speaker voi ne phurlo te wa soenga ya demand somthum le pakuana power and electricity department he toite ron soi ka dua he congress sarkar masa khan voinia kan minister to hi e power changtu ania khati hun lai khan pu deputy speaker mi puite ngai changin electric bill te JRC niamo nip ko changen mo ato chang te poin sarkar na satagin atanga e apun na hi 2% te sang ni som panga som poruga 2% in sang ni som poruk som pasari 4.02% in sang ni som pasari som pare da 3.6 sang ni som pare som pakwa MNF sarkar alo pian khan 5.9% in aron punga sang ni som pakwa som hia phechuan 6.68% ania sang ni som ni pakara chuan 26.59% hei hi tuna karon soi choe assembly kan session kaltlanga zona le channa min don pek ania e sang ni som ni pakara phei ka chuan department atanga rot na phei ka chu 41.92% ania JRC khan 20.7 ati thata zok alani kanon soidu chu pu deputy speaker kan rama rural na sang bera financial management at hadlo chuan mi pui mi retheiten antor thinani sarkar masa khachuan sarkar atangin subsidy simo engtin tena mi pui ta tor lam sarkar khan tor thinani voinia chuan mi pui ten mi har sajok ten thei to pan nei zong po sarkarina asum nei lo furhuk nan min sor fu me gane athei angin chia choi turin rom hannan siama chung ta chu pu deputy speaker karon soidua sarkar tha chuan mi puita tur lo turin sarkarin rom hanna siam thin voini ang sarkar kan thona chuan engkim mai hi sung phurhuk na turatan mi puite hi min tortir zelani tikha kan lon soidua Congress sarkarin digital planetarium le science center siam nana kanti noi jasari noi zajet mundanga MNF sarkarin min dai bar chaka post ain kol tura post som pathum kan create sa kan la theilowang anti boka lunglei bypass siam nan noi sang khat kan da akum khat nu apo noi zeli min po pen saklea circuit house saknan noi sang khat kan da voini thlengina poisa kan lam mulowa MNF sarkar hian lunglei mi pu hi eng angin nge min ngai soicheng ro se